byahinduye isura bitewe n'uburyo ki mu misozi icunganiye Minembwe bivugwa yuko Fardc yatangiye gutega ambush bamwe mu basirikare basa nk'ababavuye muri teritwari ya Mwenga abaje gutanga umusada muri ibi bice bya zone ya Minembwe bitewe yuko aba AFC bashaka guhuza igisirikare gikorera muri Mwenga ndetse n'igikorera muri zone ya Minembwe. Ni Battlefield Dynamics Report igaragaza ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba, precision strikes mu misozi itandukanye irakaze. Turaza kandi kureba ground maneuvering, indiscriminate bombardment komeje kugenda ikorwa, counter offensive operations zitandukanye byose bikaba byateje massive displacement y'abaturage. Agezweho kwa gatatu gerekerezo 25 Ntwarante 2026. Turaza kwakira roko informa tubwira ibiri kuba ko mbere ko tumwakireka tubanze tubabwire ibiri kugenda bigaragara muri iyi Battlefield Dynamics report tumaze kwakira. Amakuru akomeje guturuka mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aragaragaza ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu 2026 urugamba ruri ku rwego rwo hejuru ibizwi nka high intensity conflict rwinjiye mu cyiciro gikomeye kirimo gukoresha intwaro ziremereye n'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho. Kuwa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka Fardc nibwo zagabye ibitero mu kirere aerial strikes zikoresheje drone unmanned aerial vehicle zigamije guca intege no gusenya ibirindiro by'abanzi bakekwaho kuba mu mujyi rwagati wa Minembwe. Aya mabombe yaguye mu bice by'abasivili civilian zone biteza destruction nini y'ibikorwa remezo, infrastructure damage cyane cyane bikaba byarangije amazu y'abaturage. Amakuru yize wari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline intelligence aragaragaza ko Fardc iri gukoresha uburyo bwa precision strikes, ariko hari ibimenyetso by'uko ari collateral damage nyinshi ku basivili. Hagaragaye ibikorwa bya ICR mbere y'ibitero biragaragaza ko drone zabanze gukora reconnaissance. Nyuma y'ibitero habayo ground maneuvering y'ingabo ziri ku ruhande rwa leta zageragezaga gufata no kugenzura urban center ya Minembwe. Ku rundi ruhande uriro rya AFC rigeze ritangaza ko ibi bitero ari indiscriminate bombardment, rishinja Kinshasa gukoresha ingufu z'ikirenga. Ibiro mu gisirikare ni excessive use of force zigamije gutera ubwoba abaturage kubirukana mu buryo bw'aho batuye. Nk'uko ro bigaragaza turebye mu buryo bwa military assessment turababwira ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Reka dore kuri civilian impact. Ibitero byo ku itariki ya 24 byateje ihunga rikomeye ry'abaturage b'abanyamurenge, kubura kwaho kuba rusofu shita nyuma y'uko amazu menshi asenywe, ubwiyongero bw'abaturage bari mu bibazo humanitarian crisis aho ibiribwa n'amazi byamaze kubura. Ni mu gihe kandi abashyirahamwe mpuzamahanga arimo gusaba ko habaho ceasefire immediate mu gufungura inzira y'ubutabazi mu bijyanye n'ibizwi nka humanitarian corridors zikongera zigakora. Mu isesengura rya gisirikare turababwira ko Fardc ifite advantage mu kirere air dominance, ariko iracyahanganye bikomeye n'imbogamizi z'imiterere y'aka gace ibizwi nka rugged terrain. AFC iracyafite rero ubumenyi kuri terrain familiarity, bikayiha rero ubushobozi bwo gukora hit and run operation zihungabanya Fardc. Ibiro biratuma urugamba rushobora gukomeza kuba protected conflict, intambara irambuye aho nta ruhande rugaragaza gutsinda byihuse. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu muri Minembwe hari mu cyiciro cya active combat zone, aho ibikorwa bya gisirikare byakomeje kuba ku butaka no mu kirere. Niba nta gihindutse mu buryo bwihuse nko kuganira cyangwa se intervention mpuzamahanga, aka gace gashobora gukomeza kuba epicentre y'intambara ikaze ishobora gukwira no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Reka turebe mu buryo burambuye roko informa atujyana aho biri kubera tureba akantu ku kandi. Bwana Safari wiriwe neza?
tudatinze rero turagira ngo duhe ishusho y'ibiri kubera mu minembwe bihagaze gute? Yes, ni igikorwa kigaragaza impinduka zidasanzwe cyane cyane kuri coalition ya FARDC bitewe na situation ihari, bitewe n'uko abari gushaka buryo ki bafungafuwe ihuza abasirikare bari muri teritwari ya Mwenga ndetse n'abari muri teritwari ya Minembwe, bitewe n'uko ni ibikorwa bisa nkaho bibangamiye cyane iri huriro rya FARDC mu kugera ku ntsinzi ihamye muri ino zone, ariko babona yuko bikomeje kugorana bitewe n'uko aba basirikare bari muri bino bice basa nkaho batyaye. Igikomeye rero gikomeje kwibazwaho n'abatari bakeya ni umubare w'abakeya deployment ziri muri ibi bice, bivugwa ko n'ubundi izi ngabo ari nke cyane ku rwego rwo hejuru, bishobora kuza gutuma n'ubundi FARDC ikomeza kugenda yavansa urugamba mu bice bigiye bitandukanye, mu bigiye bigaragara muri bino bice n'ubundi bya zone ya Minembwe. Ni ibikomeje kugaragara ndetse bikomeje kwibazwa n'abatari bake bitewe n'imbaraga ihuriro rya FARDC bakoresha mu ikoranabuhanga, bityo rikaba rishobora kuza guhungabanya umutekano wa bamwe mu baturage bitewe n'uko urabizi indege zikorwa ndetse abantu benshi bajya bumva abaturage rimwe na rimwe babigwamo. Ni uburyo n'ubundi ibi bitero bya drone biteza ikibazo bitewe n'uko bamwe mu baturage batajya babasha guhunga urugamba, kuko akenshi na kenshi baba bari kuri coalition n'ubundi hari n'abandi tutirwanaho, kuko baba basa nkaho nyine baba babashyigikiye bavuga ati dufite umutekano. Ubwo nimba hari defense ziri mu giturage barekura bombe, urabizi ko abari mu gisirikare baba bazi uburyo ki bari bubashe guhangana n'ibyo bitero bya drone, aho baba bari bukushirize cyangwa baba bari mu bihungire mu buryo baba barize, ariko abaturage bo babimenye, bityo abaturage akaba aribo babigwamo. Rero ni igikorwa kiri kugaragaza ko FARDC yakumiriye bidasubirwaho ibitero byari bisa nk'ibiri kwerekeza muri teritwari ya Mwenga, ndetse ubona ko byarisaga nkaho bikomeye, ndetse no gukomeza gukumira ibitero byo muri teritwari ya Minembwe, aho wabonaga ko zone yerekeza muri za Bibogobogo byari bitangiye gusa nkaho biri kuganayo, kugira ngo barebere hamwe uko byifashe cyangwa barebere hamwe uburyo ki bakwavansa urugamba bakerekeza imbaraga. Urabona rero ko FARDC yabigezeho oza AFSM Vertura ndetse na NRDP twirwaneho. Aho rero wenda tugiye mu Minembwe, mu misozi icungamiye Uvira, urabona ko bisa nkaho biri concentré. Urabona yuko muri ino mihanda FARDC yatangiye kureba buryo ki yagaba ibitero muri bino bice bya Kirungwa, aha ni mu nzira n'ubundi zerekeza Uvira, ariko hafi neza na za Mwenga. Hari kumvikana urusaku rw'imbunda ntoya bigaragaza ko hari bamwe batangiye kureba buryo ki cyangwa batangiye kubona kureba imbaraga za buri ruhande. Urumva mu bigaragara rero ni igikorwa gikomeje kugenda kigaragaza kureba imbaraga zidasubirwaho, haba kuri ASM Vertura ndetse no kuri FARDC. Ubona yuko abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bategura ama operation, noneho birengagije bamwe mu basirikare bari kubafasha, bitewe n'uburyo ki bamaze kuvumbura ko bamwe mu basirikare bari kubafasha nabo bashobora kuba bagambana. Urumva ko hari ikibazo cy'akagambane kigiye kugenda kiba bitewe na coalition zigiye ziri muri bice zigiye bitandukanye bwana munyamakuru. Cy'umushima zigasuka impapuro zakwirakwijwe mu duce dutandukanye tw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, biro bikaba zarabaye mu gihe ku ruhande abarwanyi ba FC barimo kurasa ikibuga cy'indege cya Bongoka International Airport gerere mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki kibuga kizwi nka Bongoka International Airport ni kimwe mu by'ingenzi biri mu burasirazuba bwa Kongo, ko gifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare n'ubwikorezi bwa gisivili. Nkuko rero amakuru
akomeza bivuga izo mpapuro zasutswe i Bujumbura zikaba zirimo ubutumwa busaba Burundi guhagarika ibyo bikorwa zako kanya, ndetse bikavuga ko rero ibi bishobora kugwirira Burundi mu gihe hatagira igikorwa. Nkuko amakuru akomeza bivuga, izo mpapuro zasutswe i Bujumbura zirimo ubutumwa busaba Burundi guhita buhagarika byihuse ibijyanye n'ibikorwa bakora mu misozi itandukanye ndetse mu minembwe cyane cyane. Nkuko rero amakuru abivuga, ubutumwa bwari bukuyemo rero bukaba buri mu byiciro bibiri: guhagarika kohereza drone zitwaje ibisasu zivugwa zituruka ku kibuga cy'indege cya Boka no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikajya kurasa mu bice birimo Minembwe no mu majyaruguru ya Kivu, gukura ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo aho ziri gufatanya n'ingabo za Kongo. Iri tangazo kandi rirafatwa mu buryo bukomeye bwo kuburira Burundi ko uruhare rwabo mu ntambara ya Kongo rushobora gukurura indi imyivumbagatanyo muri aka karere. Burundi si ubwa mbere buvuzwe mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo, kuko no mu myaka yashize by'umwihariko muri 2022 ingabo z'u Burundi zatangiye koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko umutwe wa Red Tabara washinjwaga guhungabanya umutekano w'u Burundi uherereye ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo kandi zoherejwe hashingiwe ku masezerano hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo, ziyongera ku zindi ngabo zo mu karere zari zaroherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Nubwo rero nyuma y'umuryango waje gukura ingabo muri iki gihugu, icyakora uko imirwano hagati y'M23 ndetse n'ingabo za leta yakomezaga gukaza umurego, Burundi bwagiye bushinjwa gufata uruhande mu buryo bweruye bagafasha leta mu bikorwa byo guhangana n'umutwe M23. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo rero kuri ubu yamaze kwinjira mu kindi cyiciro, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Aho rero nababwira ko kuri ubu ngubu benshi mu banyekongo baratangaza ndetse bagahamya ko umutekano wazamze, ubuzima buri kugenda bugorana mu bice bitandukanye, nkuko rero bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, bakavuga ko ubuzima bwakomeye, bakavuga ko hakenewe izindi ngamba, bakavuga ko mu gihe hatagira igikorwa ibintu bishobora kuba byakomera. Ni mu nyemerero ku murongo wa telefoni turebe ko twabona Roko Informa wacu akatubwira mu buryo bwiramvuye neza amakuru abari zo ku mirongo imbere y'urugamba. Bwana Safari, wiriwe neza? Wiriwe. Safari, kuri ubu muri Sud Kivu birakaze, natangiye mbivuga, Uburundi bwahaye last warning nkuko bigaragara, biravugwa ko urugamba ruri mu isura nshya. Ndagira ngo duidonido kubiri kugenda biba sahiye. Urabona yuko nyuma yuko n'ubundi habaye imirwano ikomeye muri ibi bice, ariko n'ubundi naho iracyagenda yavansa muri ibice bya zone ya Minembwe, ariko urabona ko abadede bahumuye batangiye kugaza ibitero muri biriya bice bya Sanje ndetse n'ahariya za Rumyivu. Bivugwa ko abafite ubwoba bukomeye yuko ihuriro rya FPR rishobora kuba riri gutegura operasiyo yo kugaba ibitero muri biriya bice za Kiriba harunze ingabo nyinshi z'abadede ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ubona yuko n'ubundi imirwano irakomeye cyane hano kuri Prendervis. Urugamba rurashyushye sahi ubu tuvugana, urugamba ni umuriro ku mpande zose, bari guhangana ku rwego rwo hejuru. Ariko gikomeje gutuma hakomeje kubaho urwikekwe mu buryo cy'ihuriro rya FPR rikomeje naryo gukora deployment hano ku birindiro byaho bikuru. Hano ni hafi za Sage n'ubundi ku musozi wa Remera. Ubona yuko nabo bamaze kumenya yuko hari icyo bari gutegura kandi gikomeye, turi buze kubabwira mu masaha ari buze gutambuka bitewe n'uburyo ki deployment ziri kuhakorerwa zitandukanye n'izigeze zibaho mu bihe byagiye bitambuka. Rero ni urugamba rukomeye ruri kubahuza nyine muri ibice bya Sange n'ubundi birakomeye, kandi urumva ko urugamba rwatangiye uyu munsi, rwatangiye mu masaha y'isaa 4, rutangira kumvikana kandi imbunda ntari, ariko kugeza ubu ibintu ni igicika. Ni mu gihe ikaremi koherezwa abasirikare benshi b'Abarundi bari gutegura operasiyo ikomeye cyane, kuko bamaze ku rwego rw'ubutasi rwabo bamaze kubona yuko ihuriro rya AFC ryabaje gukoherezayo drone z'ubutasi. Bivuga ko bashaka kurimbura stock y'ibikoresho biri muri biriya bice, ndetse magingaya bakaba batangiye kubyimura
coalition ya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa yangajwe imbere n'ingabo z'Uburundi, kuko ingabo z'Uburundi nizo ziri gucunga ikibuga cy'indege cya Karemi, ndetse n'umutekano niwe wari kucunga, ko bamaze kumenya ko ihuriro rya AFC ryoheje drone mu rwego rw'ubutasi kugira ngo bazajye kurimbura ibikoresho biri muri biriya bice bya hariya i Karemi. Iby'indege rero zikomeje kugenda zicana mu kirere cy'i Burundi, ni amakuru akomeye tugenda twumva yuko n'ubundi hagiye kuzabaho ikintu gikomeye ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu ubona drone zahagurukiraga ku Bujumbura zahavuye ntabwo zikihagurukira, zituruka mu kandi gace hafi no n'imbibi za Tanzania n'Uburundi, akaba ari nabo mpamvu ubona yuko abarundi basa nkaho bavuga ati kugira ngo bazadutere reka twebwe dutangire twavanse urugamba, ko ariyo mpamvu ubona yuko batangiye kwavansa urugamba bagaba ibitero bikomeye kuri iri huriro rya AFCM 23. Kugeza ubu ibyo byose biri kugenda biba mu by'ukuri ku ruhande rwa M23 bo nize mpinduka bakoze, ndavuga wenda kuri deployment, kongera abasirikare, kongera ibikoresho. Amaginga nakwe ko iyi bookstore yabo bamaze kuhacika ku rwego rwo hejuru, nakubwiye ko ariho hari drone n'ubundi bakunda kohereza, nakubwiye ko hari imbunda zireba i Bujumbura, uzi yuko hari igihe bigeze kuzigerageza kurasaho bikarangira n'ubundi imbunda bari bashize cy'ibitoke bayirasheho bakayangiza bikomeye. Aha hantu hamaze kugera abasirikare benshi, n'ingwa ngo hari abasirikare benshi ba M23, ubu nibwo nabona abasirikare ba M23 ku rwego rwo hejuru. Ubwa mbere nabona deployment inganisha umubare w'abasirikare unganisha mu gace nk'aka ngaka, kuko n'ubundi bari kuza bari kwerekeza Minembwe, akaba niyo mpamvu ubona Minembwe bari kwacana umucyo. Magenga ya Minembwe ihuriro rya Fardc riri gutsindwa rwose mu buryo bugaragara kandi bugaragarira buri wese. Noneho urumva ko hari imirwano iri kubera muri ibi bice, ni kombi ikomeye. Rizati ntabwo zari zamenyekana kuko urugamba rwatangiye uno munsi, kugeza na n'ubu urugamba ruracyakomeye. Ntabwo nakora ngo coalition iyi n'iyi niyo iri kuvansa urugamba, kuko nta rizati zari zaboneka sahi, ariko imirwano ni imirwano. Reka dukomeze n'andi makuru. Ghana Safari kuri ubu biri kuvugwa ko Angola iri gukora ibishoboka byose kugira ngo intsinzi yari yaragize muri 2013 yongere igerweho. Kugeza ubu update zihari nize kuri aba bakomando kabariwe, bivugwa ko baturutse muri Angola, ndetse nawe wemeye ko bahari koko. Barahari, ariko ntakubwira yuko bahuye n'uva gusenya, uko kwikubitiro umukoloneli wabo bahise bamukubita atari yanagera no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Icyo ni ikintu cyateguwe kandi ubona yuko gifite n'imbaraga. Urabona ku munsi w'ejo mu ntambara ikomeye yari iri imikenye, bohereje paratuni zigera muri 3 zose zaguye muri ambush y'abadubu n'intare, bose nta n'umwe warokotse. kandi paratuni uzi ko wenda tugenekereje abari abasirikare batari munsi ya 30 kandi batarenze 50, uko byagenda kose n'abasirikare bashaka kuba barenga muri 90. Urumva rero uburyo izi ngabo za Angola zaje zimenyereye ko n'ubundi zije kurwanda n'inyeshyamba. Urabona ko ihuriro rya AFC muri 2012 basaga nkaho badafite ubugenzuzi bw'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko nta kuntu wambwira ngo abantu bamaze kwiyubaka bubatse ikimeze nka guverinoma, bari gukora, barinjiza, bameze neza, baratumiza intwaro, bafite imikoranire n'abacukuzi n'abacuruzi, kuko ubucuruzi buri gukorwa. Wagwa kiriya kirombe cya Rubaya kivamo amabuye y'agaciro, ni icya kabiri muri iyi si ya rurema, ukakimara niyo wakimarana amezi 3, bakimaranye umwaka. Urumva rero ibyo bari bazi ntabwo ariko bikimeze. Urabona ko bamaze kwiyubaka kandi batoje abasirikare babo ku rwego rwo hejuru, kandi urabona ko bafite ifaranga bitandukanye n'uko kiriya gihe Angola yari ifite ikoranabuhanga rihambaye, akaba aricyo cyatumye babasha kubatsinda. Ariko urabona ko bitari buze kuborohera, kuko nakubwira yuko ni wari kare hari ibitendo ihuriro rya FCM ryakoze rikarasa
abasirikare b'abafaransa urumva ko bari gukora ibikorwa bisa nkaho ari nko gushaka abantu n'ubundi bivanze mu mirwano kurenza ndetse abasirikare bari muri biriya bice n'ubundi bahanganye nabo b'abanyekongo. Fardc uko byagenda kose kereka nk'umufardc wijanditse akajya mu bintu by'imirwano cyane, ariko urabona ko bo barasa nkaho badahigwa ku rwego rw'ejo, kuko niyo bafasha mbushi babiripotinze bahita babafata bagahita bakomeza batiriwe bajya no kubatoza bagahita bakomeza imirwano bakabafasha. Ni ibigaragara rero ko bitari buze korohereza ingabo za Angola, kandi ubona yuko urugamba ni turi buruvuge mu bundi buryo bitewe n'uburyo ki ubona imyiteguro iribanire y'ihuriro rya AFC, kandi bikaba ryaramaze no kugenda riganiriza abaturage. Uzi amatuwazi y'abaturage, hari na guverineri wo muri Sud Kivu amaze iminsi abwira abaturage uko bagomba kwitwara, ndetse anababwira yuko ibyo amasezerano y'i Washington babishingutsemo, ahubwo bagiye kwavansa urugamba bakabohora igihugu. Urumva rero ntabwo biri buze koroha kereka nihahinduka ingamba z'uburyo imipangirwe y'urugamba, bitewe n'uko ihuriro rya Fardc rifite abasirikare bazima ariko bafite akajagari mu gupanga ibitero. Urumva urabona nyine ntibahuza, nicyo kintu gituma ku mirongo y'imbere y'urugamba batsinda. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho, dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.